Tandi ng'anyo mosebedo katimore pacho ka gin moko kuom yore mag temo kelo midhiero e piny owacho ma William Ruto okang' mowacho ni biro gore lwanda nolose boma ma Siaya kama ne wacho ni jatend piny noyier kokalo yor ombulu to ok yor Siaya rowere ka bende ojiwogi mondo giikre ni yiero mabiro kama ginyalo nyiso dwaro margi magolo Ruto e telo kokalo e debe. An kod jagoro ma CDF ng'engeni wadwoko erokamano Nyasaye. Sisi tunataka tuseme kwamba kama iko mtu anataka kutoa Ruto kwa ofisi, sababu juzi umeona ile maandamano sio maandamano ya kawaida. Ile maandamano ile ya kuchoma polisi ni maandamano aina gani? Ile ni maandamano ya kutoa Ruto kwa serikali kutoka kwa ofisi. Na tunataka kusema kwamba Ruto alichaguliwa na akaingia kwa ofisi in a democratic process. Watu walienda wakapiga kura, IEBC wakatangaza yeye ni president. Tukaenda court, Supreme Court. Tukimaliza Supreme Court wakasema Ruto ndiye alishinda akaingia. Kama unataka kutoa yeye kwa hiyo ofisi, ngoja uchaguzi. Kwa hivyo tunataka kuambia wenye wanafikiri wanaweza toa vijana wachome vitu watoe Ruto kwa ofisi, hawezi toa Ruto kwa ofisi. Sisi tunalinda demokrasia ya Kenya. Tunalinda katiba ya Kenya ambayo inasema kwamba uchaguzi ingine itafanywa